kingiri 40 baria barethirwo bagiconfirmwo ni TSC nkori atiri kiri mbeca ciao cia unions barigitirwa kina kana iki kupeti bari otobora mbe ndikirie kuga bara kabere ndauga junior school ni post primary ogu under all circumstances arimo mau magwiro kugo mari makupeti babwire kuthobege kupeti thaijiri ina bari no ntu iturigitwe kwina ngutu takanya bakwenda kugita union yabo bebongwa bakurutha union butiombekikanga o already no kuona kwina ta cia maciri cia arimo kuongera kingi no begwe bena kathina na no ngwire untu umwe untu no urege kuigua ukiendagwo muno lakini untu ndi mwaria uma nkauga mbuge antu ni magukira arimo mara muno kogu kuthondekera arimo mara kiama kingi ni kumekera vinya kogu ni magukira vinyere bantu bamwe irio nka ukuona liu no maregere kuthondeka kiama makaigwa either kia nat kana ya kupeti but essentially mabati kuigwa mari kupe bali no kuona taka komba kwithirwa kwina mpathuki unions icio ijire ya nat na ya kupeti bakenda alivora beja ki union yao nuntimbije wanza alimo beja ki union yenu kukethita kupeti kinya kigina kienu kia mbecha gikaingia kuringana contribution ya baitaga every month kukegwe kwena ngushanio no ndiwo nkuga kuringana na watho na kinya na constitution mwalimu wa junior secondary ali post primary bemita junior secondary kana junior school ibaitira rito secondary kwa junior school anana kongere iretwa senior school no kona takaja kabere no ntobo wa ugaruruku wa mutaratara jwa kithomo menya twimita junior school na turuge domestic ni primary school ali ngori ba primary kana iba secondary tugitumagira ruga ino ya thaino ni ma secondary atana iretwa junior school ni primary schools ni infrastructure ina primary no kithomo kire gikuthomo kuria ni kithomo kia high school kogu matikuthoma kithomo kia na kia primary school the difference is that kamari housed now primary school na structure ya rivo mbere thirikari ino yoka kuona na iya ni ati junior school yari yoke na senior school na secondary school tondu na irathi ni ciari ikwambiria gwakwa na kinya riu irwaku kaite gutumika no kuona so ni kuonania wathani niguo cenjagia wathani ukauga tumaigana kwina itumi matumagira but anoguo ucuthiritio ugu no kuona kithomo giki kuthoma uno ntuni post primary mwalimu abati kuigwa rwa kupeti kwa walimu banati bagati ko bakuma grade 1 mwanka grade 6 kabisa bo bangi kuma grade 7 mwanka senior school to grade 12 babatele ko dobero tele lo kupeti actually grade 6 ni junior school junior school ambiri grade 7 8 na 9 grade 7 8 grade 7 9 ibwega sana bwana Ritatu.